Danes je petok, 21. juni 2024 godina, 173. den godinata. Do krajotna godinata ostanuva tušte 193 dena. Sonce to v Skopje izgreja v 4 časoti 58 minuti, a kje zajde v 20 časoti 13 minuti. Denot traje 15 časa i 15 minuti. Mesečina, tako je v fazana prva četvrtina, nema da izgre ova denonokije, a kje zajde v 3 časoti 49 minuti.